Iyang mo kasalili, repetio oras patronan, player sa matay, programan kapese, takabese ng beriyaw, kauna bata ang week watch, o baan kabese, pwede ang tatong kanan sa mobile pa rin kawata kusunnet, legislature case kan Wayne Pohnpei. Riyaban ko na muun wata ban rong pukat, Aimen bacawan siang dia wai cuma saratan keibu ni panpuran kala bersokon Pohnpei wala panpuran nanken ko wan gilikan nanalek nanken ko wan gilang wai balikan chorus wan kabna kayu kabna karyau son ko mula bala boyong son ko bungkan speaker o cawakan chorus and winin ko kusunet kaisak and Wayne Pohnpei wan gi kaunan wai o silaban muot sokan wow coro rong chon Pohnpei unsak Nan semua betul program yang kami sen week watch betul ban kerja mamang ibane. Auto ban kasata yang mewayawi sang speaker di anar belau senti lampert. Mewayawi the reception daga matuan kapeng. Mewayawi moren join in operation and kabana karyau. O joya kan legislature case. O reception wo joya nan wasan chungal o par and Mount Pohnpei resort me patuan Wayne net. Nan kasatao speaker house senti lampert trapiata ya chungal sagrata. Ni batawan wayo pag renerail komiso chakap tatong kemasan en Pohnpei. Meban batawan waya chungal sagrata kaibuni o waw ne masan en Pohnpei yung rail balap kaiti. En molan wawan Wayne Pohnpei o kaiti en umusokan o labalap kaiti kan nan government. Moren mo ya aptolaw ya chungal sagrata ni batawan wayo. O yet to na kawawati ang limasan ng Pohnpei. Labalab kay iti kasampol chorus, labalab lukutokan, li o loko. Ay chungal buwan bumbungot, tuwan masansan ng program, iban bacawan pagita o ya kaparak takasampol choror, te ni bacawan wise kasi remarks. Riyaw, isyo bacawan makaparak takasalatan iban bacawan uya, choror o kasampol. Rima kabar buat kesempat te kasaratan iban bacawan uya horor o kesempat te so amet ibagita mainat pain katkiyang takuburayang me kesempat te uya special remarks you. Jual kabaran bumbungot pan balilaw sair tanay bacawan uya sang ni song kan me bacawan the experience na nirayranan sa uray May uyagi chungal puko tatok nan ran kawata kusunet and a child chungal government. Ere ran government what? Me pan kiyang komoy wewelal o chela nindu na child government unsep ekin uya tatok. Child ban patrowan wewe gila sa manire chochoye. Met kuya gisanin manaman mer rawat pukogi Encecek apa-apali o kanayang berataikan ren itawen pumanaray tatok metasanan kusunet kasaneti. Ong kumailangay kan ng legislature kaisap metrowe exilmen uya palimaran mumuatunsap mail na ban pain uyuya makmail pan patrowan irachotrokan sang niya mail pan patlen tatok lat nan kangen karorongkan o uya watawat ansurere watawatak tarawekan na kangen patrolang na namayal chungal o wakan anewuranakan o watawat rere yanirekan narasong Pohnpei Legislature Rules of Procedure pasanan kusunat en Wayne Pohnpei kusunatakan o sanganer kasampal chaykan o matay chungal ran government makin kamakit tatakilap te prachan kan o kakailaga chay chungal kusunatakan. Emakin konsensuwa do kabacho sama chungal kali sen kin pachawan prachan kan argin soche kamakit way ni abol kanene panten kamakit te soche kamakit tolul o chay chungal kusunatakan soche kap apol ninduan magchay kasik naniray renan surere o apol magchay patakatawake irabukat monar kamanamanla. Area Branwood, we are to a child chungal mui, the DN administration, we go over a border of my pan, come get away, Tatogalap, Ted Prochan kan, Ukakailaga Kay Goro was in Basan or Sanatakan,
ni pung o wan kam chorus nan e we ura kan ong reatli o olakan nan ran chenake kusunet ibacawan wan kam wan makmai chungalen ki answer makmai ken chenake irekan bagen pachong o mai ninduan mai we son ko bungke mesutra ka school law makmai choweta nan balin kusunet Rayap sang duwan answer makmai pugo kita tahu pukat o sang kan makumai school kier nan paliwat mai rasenger right kan makanakela arai school law nan palian kusunde iba cawan makumai luya wana mai kam chorus and the tong ke chana par ong ne ke gelek ruas pungan basan o kusunde rule of law na kalwa ta chana pukat ibil chumalen ke kobrobor legilek makmail pan kamatangala kanakela wire ke case kan nakaboy remenement son ko bungkan ong palimasagan katan ki mewiya raka payo na traditional government the public auditor's office imen bacawan wiya ay tungal kapang kalangan ng kumain puwege kadirata kan nasansal sangit pechepen tatogalan mo ni sapung o sabungan tatogan naman chon tatok mewiya ira kubruya moy o tatok masutrap o kalam parata makonem abolen wiyawi niyanso matang o karwaru Office Public Auditor o yangagi Office Attorney General anana mele ren kapdalang wiyaben tatang mo ni sabung bukat nan molen ko ileilen win Pohnpei papaliwat and kap chanaki o kiyang kalababan Israel kan kawiyatang mabit sa pumpukat. May masani patrawan patami ipatrawan sa kasakar kita kan nakasaleta may child chungal puko tatang kan rokol bene o ewe ura kan wiyasawa sa benew puyan kap kain sa kalatatok ni Yusef. Ima kareta aynanin kasangkwan mele lewe ura kan na child chungal government and we are right to all Pukon Petre, alright, called Pukota talk one cup, O Matang Chorus, when Kakita wen Kailik, or Ruas Pungan, Pasan Okusunet, the rule of law. And I tried to one way that the administration would, he mentioned Irawat and Kapuya a child man, Kataman, Kayu. Here we were and I tried to one government would, and Apali, a right to all Pukokan. Iwan cup o matang chorus o ibacawan challenge the way ake chuman me nakate the song and puitan tatok o mangamangan urakan kailan kay chigit pene o niyangan kay lap tatok pene pata ramasan Pohnpei induan damar agachin kasik o kachkiyang kachail nan pukaw susta bukat Ong kumay mebani tikta wale de kamanaman legislature isuboy kasali kasik metana sansal pewe ime sebil kasik sang kumay. Ong kumay la chumal public corporations o authorities kan. Sebatrawan itamak kumay o kumay mewaya chumal kobrabor o kasik kumay len kapuya wanamay kam chorus o kayo bata na nanatay chumal ramasakan ong sabis kan makumay koke. Songkan garo sampan pachoto mur nianso nana nenarmasakan paita. Iyamay puko me pasan ko sunnet do sunatakan en win Pohnpei kasanedi yung kumay. Payen kairala imen pachono ya ichungal kapang kalangan melelong kumay kan mesela kato sang masato pokmailan pachang gich nan kasaraw kapatabat en kabina karyawan kabina o choweka na legislature case. Karabarenaki tatawagan kasarawat. Kalanganin kuramay chorus kuya kap pachengit mentaja katirapkan makmay chumalenki iwiyage chumal kapun muletak sana na chumal no yung magalavel kuya pachengit inenen kiyang wope o saran kasarawat. Ong kumail kan me pan selaki amail wasakan pepolo sila sinma ong kumail. Sailap kayama ong kumail chorus, erer o kalangan ng kubur chorus.